tlang pui thuin ka ngoi bo san china ma se zani chu mi min provoke thata chu wang chuan thil karon soi lok don ini na ishe lawa motivational speech te isoi ve khanglang amin tia mizo society a om moi ang tokin om ro min ti boka mizo society a om moi ang to ka ko om don chuan kani na zong ka thupanga ka pha nga that mel de win bia gina ka in khom non ti na nya ma se kani nei ka za pui ngai lawa ka thup ngai lawa mi hur min ti na mi social na zong le min nol na object of ridicule kani na te hi ka shia ka pom thlap ke ma kani na hi ka in che chiang tuk chang ka in pom vek ke ma zong hi e nga ta ma min ti lawa ni pon ke ma to ka chon self acceptance le awareness ka nei chale chuan motivational speech so ya kai ngai lawa underbelly of society mi ten nol accept du lo le mu si ron te perspective shan kan nei theinan thought form shan a negative lo de hlek neutral zone mental shift kan nei theina turin thil karon soi jok mai ani chu thil shan de ani o